Koe ke u whanga benga I tau whatapu tau wha whaket pe me whare. E tau mau ma whaparu whakate tau programa whawiki gwen. E tau harwhi hoa pe me kāinga lotu toi tapu. Pea te tau whiwhiak mo tau tau peho ik me kāinga tau whawhelonga ki programa. Wa mna kire rei tau kau whatahe whasua se tau koen. Koe taimi whawhiwhia e taimi pe mo family. E o tua mau whamaro ke te koe ke whainga maari e ke mau whanonga e ke reo e a whiona. Whaonga mai ke te mau tolu e toi tapu. Mau kore ke te koe o tua ke alofu me mora o maari e maanyo ni o whamolo o mau loto maka. Whamama mau ngai te mai whapo uri. Pere ring me mora o maari e maanyo ni ke mau maha malohi. Ke tari ake e whainu no wholofora e a Christ ko mau whama ui. Amen. Program koni tau wham ke tau hokat be tau whamatala. Kihe hono Fakatolonga o e mooni. I he moaki siasi. Ei hoka koe winga whakaukau. Koe lau koe e māmonga o pehe. Ne more e mooni a koe whakakosperi me māman, me siasi. Hiri pe taime ka apostolo. Pena tok o mai bea whakafoki mai ka sosia whasamita e tawaru tolu noa. Kake, koe bea whapapalahe te kotore. Kau māmonga kotoa be. Kako whakamuke mou sio o fehu ia me mo tui ki ai ko me mon tata be me no tui ki ai po be ke tanga fehu ia ke fai no do do me to ita bo me pa ko tui ko me tane ngai tefto me ala o mo o mia o pehe mo tau ka ve ko mo siasi ko sias mo on ta hai ko pe ko na more ai to ka dirine mo oni me mamani I hiri be ka apostolo pana to fra fok me be to ka dirine ko ia ta val tol noa que a socia fasami te ko fambe ke wanga whahino hino I te programa koe ni. Ai whaunga koe na hanga he moaksia sima ka apostolo o whakatolonga ake tui toto nui maaman. O hau mai bege ahoni. Nā reke more tui toto nui me maaman. I hiri taime ka apostolo. Hina nau sanga nau tolo teu ai ngai whaunga ke whakatolonga ake ai tui koe ia. Ai a koe ngai mila e ono. O ko mai koe uloa ki upehen. Na hanga fe ko tau fehu ko hanga fe ano Fakatolonga e ka apostolo me moaki siasi ai tui ke mooni ai mooni ko na tui ke ai mooni si Jesu Christ o fai mai o mai ke kuangan ke ho ko le be na pe mo le mooni ko me tek tau tol me maman I tai na I ai mau be ko uno aki na mo to tapu ai ko to tapu ko fokam motua ai po fokam motua ka kato e fokam motua me senes ai ko to fa muy ko to tapu fa he pelu ko wa kalonikari e to pe ko senes ke malakai ko senes ke ua kalonikari na mau ko toa ia e moaki siasi e ka apostolo e ngai siasi ko na fotu ko apostolo ko Paula ma tu ngai siasi ko na fotu ko apostolo ko Paula ko ka kai na wako e folo ko ni foka motoa he ngai fare lotu ko kausi wa ko sinakoke ko no ngai almo be Paula ko afno be Paula ni fono famisnare wa ke ki kol e la kamata ma bene fai ko e fare lotu ko e kausiu ai ko ka kai na maheni mo to tapu me foka motua e ko hinga Paula ko me ko ni malanga aki a Christ ko ni malanga aki ko e faka kakato e me ko ngai tara o fa ko na ere ka palo fita mo ki na tole foka motua ko ia ko hoko to tonu pe ngai moni ko na hanga ka palo fita fa hino ki na tole ka kai isleri mando ko siasi foki ene ke vedo foto siasi taval tornoa I associo summit bebe na tu foto siasi ka apostolo e moaki siasi sinturi rotai ne ko siasi ko mena foto e to iten nanga ko o pe ko pau ke aki tangata e no family ka pikitai ke no wifi ko vi sonne e teu ko ke hoko mai ai la mio ta ane mono siasi e ngata o taimi e amui ai me mauinga ke tanga fatonga malanga e siasi poko isleri siasi o foka motua ai ko na tolu na tolu ai me ko ndo tano ke ai to tap foka motua ko ai ko na ma o si su nga ai na ma ka apostolo ai na nga ke mo siasi he blog e o ti motua to lu sta no ke ta fitu foki ma e to tapu ko to ape e faka ma nava o to ai winga na ma nava ma e o to tapu blog e ta nga hi me wisila na pe ka kai ko to na fa o to tapu na nau mau mehe otua. Ai mea ko tō pēna nau hanga tohi. I e tohi koni. Ai ni tau lau ko tohi tapu ia. Ko tohi o whamana. Ai pako whamau peke whamahino.
o ke mau e toi molo mona e ma faita tau me toi tapu ke tau pe ko te mai toi molo mona pa ko me toi tapu o pe una ma ma faita tau mo ke mama e ne ke fa mana wa e toi molo mona e toi tapu e me tra mai e ke tau tol pe ne fa mana ko mana wa ke mai o to ke tau tol ai toi fa kamu to pe tau mai a o ngai ya ko na ke valo ki fa ton mo fa poto ke ma ni kai no no inga tau le ke ngai me ko ni ko fa mo ke valo ki tau tol ko to pe mo fa ton ki tau tol ko to pe pe fa poto ki tau tol ko to pe ki tau ma wa ko naki e ko inga ia anu fa mana wa e o to ai toi tapu we ke ne fa ni tau tol ke mo ni ko ke tau how e tangata me fini fa o tua o tu kakato o teu ke ngai le fu pe ne ma e mo Siasi mo ka apostolo mo ngai Siasi ko to pe hoko mai ai toi tapu ko na toi tapu ta mai pita de dictador ko Paula bena ele ke mau inga toi tapu ta mai e pita de dictador pita vai luaki ve sta vai ne ele ke kau kikite mando ke kikite ko fere fra li fa tonga ko e kau palofita pe tau ma fo ai lea mo oni lahi o e kikite pe ko lea mo oni lahi o e kau palofita ai ko inga ke toi tapu ka motua ko Moses da ni ki roki ni mai puka ko palofita ko ko palofita ki moana ho ko to ai ko tau tanu ni ko ko ngai tohi e to tap fra he pelu ko te tap fugia ko mo to ile na iki fa mo to ko palofita ki moa ai ko si wai o le ai ki o watu ko palofita ki mui ko ai se ai o le ai ki malakai si ka do ko palofita ko same na iki e te vita ko ngai fra ko ngano tolu ko ko ngai tohi ko te tap fa mo to ko same o ke wa kalonikai na fa e ka palofita kono uinga hena na usio fakalaka mai ko na fa e na tohi na usio fakalaka mai ge hokuma e misaia ki ne fakakata me ko tope ai to mai pita wa pita ra ki ve sta iva ke wa ta ma le mo ni la he ki kite e ko fa mo to ai ko mo fai le a mo to kanga ki ai hange ha mama o kulo he pot fra poli ka wa ke ma fo ai ata be hopa ke fitu a yo mo loto o to mua ilo a eni wike haki kite to i tapu o tup mea te ia peo nuinga. He koe ki kite i mua, nei kai tup me whai te riha e kau tangata ka nai rea kau tangata maa oni oni o tua i hono we i nga tolo he lau maare maa oni oni sio. Koe ki to i tapu ia, koe kau tangata nau rea i hono we i nga tolo he lau maare maa oni oni o tua kono kehe anga ia e to i tapu me to i moromona. Pe kono uinga e ko whaamua ge o mai, koe to i tapu na e Fakatolonga aki. Ai mo oni ko na tuiga si Isu na tuiga ko apostolo na malanga ai ko tuiga mo Siasi ko na foto penega i more he na iai mo pe to i tap foka mo tu ai e tu fraholo mai historia na Siasi foka fo o na Siasi ko na e ta lo na Siasi ko foka fo na Siasi fra apostolo e ta be ko na Siasi ko foka mo to na Siasi fra palofita na Siasi fra apostolo en agna to ko na tu mai ana foto ka apostolo e kuanga o e fuaka motua. Kai ke nana mai te tapura ke kono wa. Io, ko mea da ai fa fehu ia foko pe, na kakato ko te tap na nau mau. E ngai te tap ko fuaka motua. Pe na nau mau ka to me senes ke malakai, me senes ke wa kalonikal. Io. Wela si Isu ya luke vai tata ves ni manoa ke ta ni mata o pe. E eke ke to tangatani ai toto kau palofita o to be ai na ring talu me tupu anga o mamani me toto o e peri o ke toto o sakalai ai na tama te i vaha o esfi lau mo i potu top tapu ai ko hangea pe si Isu ko toto ko to be kau palofita na tama te i mamani me senesi ki malakai porque senes que o kalonikai ko to fa muy fo ki fo ka moto fra he pelu ko o kalonikai ka to e toto ko palofita ka to ko e ke to tangata ko si Isu e to tangata ko le ke si Isu ai kon mo ni e pe ko laki palofita ia na tamate so ke to no ma de que to le ko tamai si Isu ko palofita ko lo palofita na tamate ko sakalaia ko fo he tangata ko si hoiata ko palofita fa muy bien na tamate i ka no ke i wa kolon kalva wa fa que no tamate e tu ko soas ne pusi aki e si hoia ta mai ko palofita ko ni ta mai ko asakala ia a si hoia a soas o ko tu isleri o ko tu pene ngalo re pe kia si hoia ta hanga le de tu ia ko ni frapong no foha ko ta la iki la ia a ko palofita su ta mai ko toto ko palofita ai na ka kato de tap na nga aki
Nei ko sto tapu na nga ko si su mo ka apostolo mo Siasi e to tap ka to ko foka motua ko to tap ta tau be tau ma e ahoni mon be ko katolika lo ma no ta na ki na to ke ngai to ke ai ko ga apokalifa ya ko ngai to ke na tu ke a ki na to foka motua si su mo ka apostolo ko ye na tau ya mai tu to tonu e Siasi ko no wa na ka nga be na ma e to tap foka motua kana na ma fo ke ngai to a Paula ma ka apostolo ai ko nga penia ko ka apostolo te ka ke pekia pita ia Paula mo ke na tolo ka apostolo Sioni mo no si lau ena to ngai to ke na fatu e Paula ko ngai to fato itapu ko ngai to itapu no ke lau na a pita vai to wen vestani ma ke ta no mo lau e ka tak fulo tau e ki ko to fa mo ui hange fok na to ia to to o feina ko Paula fa tau ke poto na fok ke te hange fok ne fai ngai psel ke o ne rea ke ngai me an aia o ia ngai me o ilonga ta pe o mio ia e ka ta ya ko mo ta matu o hange fok na fai ke ngai konga ke o to itapu o na langa ia ho na fa ka au o na to fu no tau e ki fa feta i begi to ai so ye o si lau ngai to ko a Paula ko ngai to e to itapu ai ko hanga ko he ka ta ya ko mo ta matu o mio ene fa matala me vu ke fa ahoni tamai Paula ko ki ngofu e malanga me fa ka kai fe fine mio e da to ke atampi tamai Paula ngofu ko fa ko lo tu ton ke ai fu fe ula ka fe fine mio e da to lu ke o hange pe ko ya to ke mio be ka tamai ko ka kai ta matu e mo ta ya pe ko na ulanga ia no faka auha he na mimio ai ngai to he a Paula he ko mera tau na fai ke ngai konga ke o to itapu ai faka tau ngai to he a Paula ke ngai konga ke o to itapu ai me no de tau to me mau inga porque se ko ngai to he a Paula e ne una to ke ngai feito ka mai no bena uhinga to hi ke lau he ngai Siasi koto. Kono uhinga e na Fakatolonga ngai to he Paula. He na nau hiki tatau e ngai tatau lahi. E ko tohi ko ki loma na nau hiki ngai tatau. Awe ki Siasi ko i leo tisia. Awe ki Kolose. Awe ki Efeso. Tohi he, talmai pētau tohi Paula e ne lau ki tohi Kolose. Oso mo lau tohi ko ni. Kolose 5:5 e stahano. Oso mo lau tohi ko ni. Pa ave ki Siasi leo tia lau e. Pa mai tohi ko mi leo tia. O lau ia dek moto. Aine maine dek tatu ko ngai tohi ko apostol ko Paula e. Nai Fakatolonga e Siasi. Kai nganta pe kono ngā ko ngai tohi to itapu. Kana kono wa nai mau inga. Nai ilo ngai Siasi e Fakatolonga e. Ai mo oni Fakatoi tapu ko e. Ai me ko nai tui ke ka apostolo mo si isu me Siasi. Ke o na more me maman. Kono ngā tau maa ngai tohi Paula. Ka pana ta tau pe taha tohi ko ki Loma, tohi ki Efeso, tohi ki Kolose ngai tohi Paula. Nai more, ko ne popo pena more. Ka no hinga tau mau he ahoni. He nai hiki ta tau e ngai tohi. O whekau ke ave. Ke ngai Siasi ko tohi pe ke lauai. Ai, maina na mau tohi ngai tohi a Paula. Ko ngai tohi o e tohi tapu. Maina pēne tau tō. Pērai ngā tai, ka maina pēne tūna nau smau pe mga i tohi hanga tohi a pita. Se ka lauka a pita ko o pita vai tolu wesi uraki mo e wasi o whaanga kono ua eni. E ku ipiseri ka te kumau tolo ko tohi atu. Ai maina pēne nau smau na tohi uraki pita. E uraki tohi ka uraki pita. E Siasi. Koe hanga e nau Fakatolonga koe e tui totonu e moni whakakosperi koe na e tu mai me a si isu me ka apostolo. Ai perewa pita ko ai ko winga to ya tu ko no wa ke langa e ha mulo to maa ke fa manat ko na ngalo ngai le na flofla ki mo ka parofita tapu ai ko foka motu ai mo e fekau ai e fa mo i na e fo yo mo ka apostolo ai ko foka fo o e ta be ko ta mo na fa o ko wa pita ko sma we Siasi ngai ka to tapu foka motu na smai no pe pea mo ngai tohe ka apostolo ai ni kaulau ko ngai tohe foka fo i ahon mon bena to fai gi mo hono ai e Siasi fo centuri fa ma ka tolu afitu historia e Siasi na nga fa pau ko ngai tohe wa fitu ko ta mo foka fo ko ngai tohe foka fo ka ko ngai tohe na ave europeta ko si lau be na to ngai tohe o tohe tapu pena ilu pe Paula mo pita mo ko na fa o ngai tohe ko ni ko ngai tohe to tapu ule e Paula ro tsnai ko vai wa ve sta to lu ne pe na mo tari mo ngai rea ko ngai rea to tonu ai otua sio na fa be to ngai tohe ko ngai tohe to tapu ko ngai tohe me otua ke Fakatolonga ke mo oni ko ne tui ke ai mo Siasi ke o na more mo ni me mama ai se tau mai no to ko foka fo na ia be
I kuonga mo i kuonga Siasi me senturi honoa senturi honotolu to ke hau be Siasi ki mui pa nau pe nau sio ko ngai tohi to ita na famo ni I para mai ngai tohi ko ni ke ta to ai ko Siasi na nga famo ni e mea ko to ita bo pena na talange Siasi ko ngai tohi tohi wa fitu ko ni ngai tohi e lau e ngai tohi fo ni singa we akipeia he ngai senturi kimu a koe o e loto hono tolu e ngata be na ma ko e whakamotua me ngai tohi ka apostolo e whakafo hono tolu na ma mo ngai konga tohi ko hiki tohi e kau kakaina nau sio ton e eiko si Isu Kraisi aia manu de toko tohi he pelu e lau fo e tangata ko tohi he pelu wahe wane pehe ko mea koe ni mne whakamatara na e mau ne lo gire aki e eiki pe na gire aki mai e kina tona na whanonga tonu e eiki ain koe na re aki he tohi he pelu ko ki tau ilu pukai tamana ne whau e tohi kau tau ilu pukai tau tangata hono ua ko nau tole na nau mau ai mea koe na re aki ka apostolo pe se unanga lewa hiki tohi ai moni koe ai tau mai tohi he pelu e tau be koe moni na tui ki ai e sinturi hono ua koe me ka apostolo puki henga tohi a Paul a Timote mo tai tusi ka tohi fuke a Paulo ka tohi koe e tohi he pelu mai no pe te toko tohi e tau tangata hono ua no Fakatolonga mo oni na ke more mo oni a koe whakakosperi me mamani ke tok pena tok te whaki mai pe tok kua he e tau tawal tonu na i ai bea ko nga ka kaina na usio ton ta mai luke ke te tau tolu e Teofilus rakamata luke va luaki pe vesu luaki mo wa Teofilus ko me hanga to lahi o nau fa o hano whakamatala o e mea o kumatu aki tui kia e ki tau tolu so ko fatoni e luke ne tohi whahuho ma ko ta uono no tasa ne be ko sanga to lahi o fa o ngai whakamatala me ko tau tui kia ai na si lahi pe mo ngai ko ngā tohi ke he na iai tau be ko ngai ko ngā tohi hang ko malanga mo unga mana e fatu e hiki tohi o tau ilo ko ngai ko ngā tohi ko tohi ngā awe ne kau ko ngai ko ngā tohi ko ne kau a luke whanonga o paura vai taha o no vai ua fitu o hiki e luke ni ngai ko ngā tohi ko wapu ko ne hiki tohi whanki ko ngā tohi ko ia ke taimina na whanonga o mo paura ai ngai ko ngā tohi pehe ngai rea si Isu whakau ke ki he ngai mea koe na si ko mere pena si o engo ahi kau tau sipi ka mere ma te ko mere pena si o ke kau tau sipi mere pena whamatala e mere pena hiki tohi e mere whanki mea koe koe hiva koe a mere ko mere pena ne whai hiva koe kau tau mau e tohi a luke mere koe ngai kongonga tohi na si iai pia o takai holo o mau e muak Siasi o Fakatolonga ke Siasi he kuta mai luke ko hina e whau he tō lahe whamatala tau mea tau mātua ki tui ki ai o whakatatau ke no tala mai e ki nau tonu na nau sio tonu ki ai me hono ka mata o hoko e kau ngai whorofora sila mea mau ingai ko hiki tohi koe ko hiki tohi e senturi ua e tau be e tau tangata hono ua koe pe me he ka apostolo ko heo be e luke ko mea na e mātua ki tala mai e kina tona nau sio tonu he eki. Mantuka ka apostolo e, kono wenga weke to tonu ke te ka apostolo e Siasi ahoni. Whanongo be weke ka apostolo, kwa helpa whangai mahamunga e na ka apostolo. Kwa apostolo ka kaina nau sio tonu he eko si Isu Kraisi. Ai ku ose apostolo e, ko ke te ha apostolo i mamani. Kwa mawhai ka apostolo ke ne tupeke to hongfu mahaua koe ka apostolo. Ko e wihi ko ki nau tolu, tala mai e te ki tau e ngau wahe waki, wesi wataha ke watolu. Na nau whanonga mo si Isu talu me baptaiso ko e sione o au kene haere hake. Ko apostolo be, ko Paula ne mamata tonu ia, ne ona kai ke whanonga, ka ne mamata tonu ia ke eik toi tu. Ai, ka kaina na mamata tonu ke eiki o kene toi tu, he una whakamonsi o tonu. Ai, ko ta mai luke, ko ngai ko ngā tohi koen ko si whao koen ka kai holo no kuonga. Na e whatu e ka kai na nau whanongo, he ka kaina e sio tonu. Ta mai pita ka te tau tolu, ia hua pita vai uroaki ves taha no. Koe mea koe na nau whau, koe koe whananga. Ka koe moni mea na nau sio tonu ai. Koe ke pou, mo whakamanatu ke te tau tolu e moni koe ia, hiri e nau mate. Ei na si ilo mea ka apostolo e ka nau ka mate. Koe uinga na nau whai e nau ngai tohi. Pea kua tuku tauhi mea nau ngai tohi wau ke ahoni. Koe uinga na nau amanaki. Koe nau ngai tohi whaka apostolo. E Fakatolonga e mo oni ko tui ki ai ai mo Siasi o ke an ka ngat pe alu ke ka tamai Paula ke te tau tol ma te ngane tohe ko ne tohe fa mui ki tohe ko ki a Timote au Timote pane pere o Timote vai fa
ke hau mo koe ai pulu na tuku ia ka apo I talo asi pe mo ngahi tohi kai ma ai ngai tohi kli manu si ai na ngai tohi na fai na ma ya apostolo ko Paula malo ko ngai tohi ko wengi a luke ko ngai tohi ko ka kai na na si otonu eki he ko ngai rea ia umai Paula ke te tau to ko ngai rea si Jesus Christ ko ke tau ma e tau ngai gospel hange ko ngau vai wa nove stolo ni ma ai ko ngai ko ne malanga ko ne fai ko ke kau fai kau ko mi efeso na fai ko mi leto vestolo ni ma ne pe ai o totonu ke mo tokoni ke vai pe mana tu ai rea ai eko si sukrasi I ne pehe o monu I alahi ai fuaki atu I he mau ai fuaki mai fo tonu tau eki fo fetai ke oto so ke ngai ko ai pe ko si su monu I ai fuaki monu I alahi fuaki atu I he mau ai fuaki mai ko ke mau ngai ko speri ko e fa ka mau e pa ne mau me fe pe mau me ngai ko ngatohi ko ni taranka ti mo te ke ha mo moia ai ngai tohi ko ma ko ngai tohi ko wina ki ai alu ke ko ngai framatala ke tau beta to lo ko ta ngai tohi ko tohi molomona ko ke tau lo tohi molomona ko tohi me fe ke ko tau me to fra ilonga ai mahu inga tohi tapu me mahu inga na kau be ka apostolo ko na hiki na ngai tohi ke fakatolonga ke mooni ko ia pe ko no winga no tauhi mooni ko ni ngai tohi fokamo fokafo mo fokamo tua o mai ke ahoni he tohi tapu kono inga ne kai ke more mi mahamani ai ngai mo oni gona tu ka apostolo ko me no fa fonga no fa na hanga o fatolonga aki ko ngai ko speri ko hiki toina si ai be taimi ko ia ai a matiu ma ke moluke pe emosione na si ai be ngai taimi ko ia na si fatu be ka apostolo ai kwanga ko lau me ona tatano ke ko hina na fatu ngai ko speri ke fakatolonga ke mo oni ko na tu ge mo Siasi ai mea gana nau whanongo tono me eko si Isu Kraisi. O nau ilo koe moni I mea koea. Moni nei hume ka wako naki lo ia he ngai Siasi. Ngai kuonga ko toa pio e Siasi. O tawa ke tohi whakahau tau whanongo ai ke ngai tohi koe ke ngai Siasi fitu. Na e kau whai ako loi nei hume ai. Tala mai pita te tau lawe ke nei hume kau whai ako loi ke Siasi. Ma ka profita loi ke Siasi. Nei pe ka profita loi. Kana e tu umau be ngai tohi koe ne ka apostolo. A Paula me toinga ka apostolo. Me ngai tohi whakamotua. Ko ngai tohi e whakatolonga ai mooni ko na tui ke Siasi ke o na more me mama ko tau ino tolu na tohi na si ai pe ai ngai tohi ko ni a kau ngai kosperi he wai ki ko ngai rakti mo te vai ni ma ve sta valu ko hanga ia e Paula quote mai pe ko ni hanga hiki tohi mai ai ki ko nga me aluke vai un fulu ves fitu ko luke vai un fulu ves fitu no pe mo no fu e fare ko ia o kai moi nuai ai ngai mete na omi he ku tau mo e tanga awe ke ne ma wani tauhi pe o na fihu fak ke fare mo fare ai figo ngo tau mo tanga awe ke ne ma wani tauhi o mai e Paulo e rakti mo vai ni ma ve sta valu ngawe ek mai bene mahenia Paulo me me ko ia mo ki kong mo ko speri aluke ko higo ne nga o mai ki kong ko pe tohi o na ke no ai ngutu e pulu ne molo mloke au te ko ngai me te talo vai wani ma ko ngai foka motua pe o tau e tanga awe Mahano tau e ko luke vai hang flu e si teu pe Paula ko ngai to tapu. Ai na si lau be e ka apostolo ia ai ngai kosperi. Kosperi a luke ko mai be ngai kosperi fa. No na si lau e na to ia ko ngai ko ngai o e to tapu. Se ke mau inga ke no ke mau inga ia e ka apostolo ke fakatolonga mo oni ko ni pe e ma mo ngana e more. Na nga hiki to ngai kosperi o lau ia e ka apostolo pe. Ko konga ia e tohi tapu. Na ulau ngai tohi a Paula, ngai tohi a Pita, na ulau ia, ko ngai tohi ia o e tohi tapu. Ke whakatolonga e moni. Ko ka hika nau ka alu. Maino bito me a Pita. Ua bito vai tolu was maino bito ko uhinga e tohi a Pita. Maino ke wave ni alu anai. Tarau be mo Paula. Ua ti mote vai wha, ni tala mai, vai wha ves fitu ni tala mai. O wave ko alu aku ia. Ko si lingi hok toto. Ka ko hinga ne whau ngai tohi. Ko ke whakatolonga ke moni. Mana kono ni marewa. E whaona na whakatolonga ke moni e mak Siasi mo ngai konga ko e Siasi. Na nau mau ngai tuk whaholo whaka apostolo. Aia, o tau ilo me rakurinto vai tahani ma vestolu ke whae kosperi. Pe Paula, ko laki mea na aku a awat ke tek motolu. Aia na aku mau fok. E maina ko mea ne mau me Sisu Christ. E ane pehe, koe pekia a Sisu Christ tau ngai ang hala whakatau ke ngai tohi, ai whakatau ke tohi tapu. Pena e whaia, ai na te rio ia,
pena toi tu ha ke no a tolu fa tau ke ngai toi ke toi tapu ai se ke ko tu fa na ma e Paula me si su pena ngai o angi ke Siasi Korinto ta tau me tu fa ko o mo e eki ko mo e eki ko me pe mo e na ma me e ke si su Christ o ta me Paula ke te tau tolu se ko mo ma o me ko ni ai ko na ma me eki ro Korinto va ta ve su to ma me eki ai fuk na ku atu ke te motor ko ui na to ai mai ko si su Christ e pogo na lava ki ia pe hiri ene atu e whakawheta i mene pakpaki ana ne pe he to o kaigo si noen aia ko momo pe ko momosi ko hiko ki motor whaeni ko whakamanat ke te au pe hoki ne to ai puhiri e kai o mohe ne pe he ko hipo ne whakawho o heo toto mo whaeni ko whakamanat ke te au ho mo whaainu ia whawha tonu tau e ki whawhetai ki o toa. Ai e sege, koe mau e Paula ki koma koe ni me, mau me ngai kosperi, maa tiu maa ke moluke, o nau hiki tohe ki koma koe ne pono lava ki i, na hanga si sua to e maa pakau ne sege, en mai koe tuk whaholo ia, o kune omi, tuk mai ke Siasi. Ai koe uhinga ke hanga i Siasi o tuk watu e ke ko ngā noho ko, ai koe ngu te whitoi tuk whaholo e ua na uhinga ke tuk watu ke ngai kuonga. Ko raki ke tuk whaholo ko speri, pe kia si Christ ke tau ngahi anga hala, whakatau ke toi tapu, te rio ia, pe toi tui hono ahatolu, whakatau ke toi tapu. Pe moe oho mohe ai eki, ke tu watu moe ke ngai tok tangata ke whakatolonga kia, ai ngai mo ni mea koe ko speri, na tui ke mo Siasi pe ua te Salonika vai ua, vestani mau pe Paula koe ka inga, mo tu mau, o kuku mau, ai ngai ako naki, ai ana ako ne kina, ai mo tolu pe ko ha mea ihe malanga, pe ihe mau tohi. Sia, mo tu mau, kuku mau, ai ngai mea koe ni mau atu, rau pepe koe ngai mea mo whanonga mau ngai malanga, pe ihe mau tohi. Ai whaam, o si ilo Paula, koe mea tonu ke tu mau ai Siasi. Pakono uhinga e tau mau ngai tohi a Paula, ihe ahoni. Na whakatolonga ngai mea koe koe whakama apostolo. Ke tu mau ai Siasi ke whakatolonga e mo oni koe, tui ke Siasi ngai kuonga. Pakono ono rewa koe whakaosia. Na ia koe he mātua e nau whanau ke toi tapu. Sio koe tahi on whonga na whakatolonga ai moni mea koe na tui ke ai ka apostolo me muak Siasi, mo ngai Siasi ngai kuonga. Na naua koe e nau whanau. Koe mea whuka na whekau he otua, he aho koe aho o Siasi e whakamotua. Koe aho i Siasi aho na nau whetaulake e koe ta anoa ke exoto vai tahiwa, te tarona vai hiva vai hongo fu. Aho na whetaulake e koe Isleri mo Sihova i mo unga sainai, o nau whanongo tonu ai ke reo e otua ni malanga ki mai ai whekau e hongo fu. Sio koe aho iau i Siasi. Pe taranga lewa he otua ke te kinato koe uhinga e ku rea atua ke mo whanonga ke whorofora, ke mo wako ke mo apasia ke te au, ma mo wako e mo whanau. Uhu ia ke loto mo whanau. Aia, ko te whitoi whatongi ai e mātua Isleri na nau whanonga tonu ke whorofora atua, ke hako e nau whanau. Sāme fitu walu, to rea ai pea e whau sāme, koe ngai mea koe na mo mau koe, ngai talanoa koe na mo mau me mo ngai kui, awe koe mo whanau, koe ke nau tui ke ngai mea koe ia, ke nau tupak na to hoka kakai, o ku tui ki ai. Sio, aia koe whatongia mahu inga, pako mea ko whaam ke uki ki mo tolu ki ai, mo tolu mo kau ke tau programa koe, mo tau he lotu wha family, lau e wholofola bea koe ho mo whanau, ke nau ilo to i tapu, koe he koe mea tarango paula koe kia, Timote, ua Timote wero aki vestolu, ko whawhetai ki o tua aia ko tau ki ai ak ai lotu na aku mau me ku mātua o whai ake konseni sa tata. So koe lotu koe ne mau koe Paula, ne mau me ne mātua, ai amanaki koe ke Sisu Christ. Na hangarewa he Paula tuku atuia ka Timote, tuku atu e Timote ke tok tangata hono ua, ai ku kau ai koe, tangata koe ne whau e tohi he peru, pe nai pēa no whakatolonga mai o i whakafo ou, mo tohi tapu whakamotua o mai ke ahoni. Pisa ke ngata ika koe lau koe Paula koe ki tamko ko Timote, o Timote vai tolu e staffa ke tani maka ko koe, no fo ngai mena ke ako e ene whakamahino atu ko ilo ke anga ka kai na ke ako me ai. Pa mai talo ho vare ko ke mahenu e toi tapu, ai e une mawhai ke whakapoto ko e ke mau e whakamo ui, i he tui o ku ia kalai Sisu. So e mau inga mea koe. Nei mau ia Timote mea iunisi ko ne kuia mo loisi ko ne whae. Na ne mau mea ai, ai mea koe ne tui ke ai. Hea ko ia he neongo kene kui mo ne whae ke tui totonu. Ai na hanga he mātua a ko e nau whanau. Pero tau tolu, ton ke tau wako e tau whanau. Ke nau ilo e tui totonu. Aia, koe ngai mea e ono.
Na tauhi aki ai tui totonu ke ua more me siasi maman. Pea oku ke tauhi pea au ke ahoni. Tau ke tau neka peke more tui totonu ia ai mo onie me maman hiri e kau apostolo. Na iheni pe pea e ke iheni ai pea au ke haere mai e kosi sukaraisi. Ihono whakatolonga i he tohi tapu e o tua. Mai ke mautui ke tohi tapu. Tā pekina mo atoi su mau ngai tō ua, ngai tō whawhine maa mo ngā. Ke nau ha o tui, o lau e tohi tapu ke nau tui ki ai. Ke mo oni nei whakatolonga mai me ka apostolo. I he siasi, o mai ke ahoni a Christ ko mau whamu ui. Amen. Marabita mo mea mai, mo mea, pa whatu.